Salama mwana mtukufu Mola Dina Ibrahima Muhammad nsuno si hata au kontroli ngamina furaha na tena ngamina furaha ndo mwanama Mola Dina Ibrahima Muhammad ngamina furaha ndo na tena ngamina furaha sofi watukufu narihime 2 minutes tena ngarandise message njo kanzene ambevano batukufu 2 minutes narihime 2 minutes batukufu. Salama mwana mtukufu le grand patriote Hamad Mbaye salama na zuhendele. Salama mwana mtukufu le grand patriote Shamsudini Musa salama na zuhendele. Salama mwana mshohangu Minhaji Husna salama na zundele mwanama mtukufu demzeye Bakar Mhaju Ben Omar salama na zundele watukufu na rihimi encore 2 minutes banga mina furahanga mwanao heli na furahanga mwanao ngamina furahando ndondro samani nangu na tena ngamina furahando ndondro ngamina furahando ndondro salama mwanamsho hangu Hadija Athumani salama na zundele ngamina furahando ndo batukufu riganye bwa Komori masha Allah wana ganye salama mwana mtukufu Mohamed Enzo azale sa gaye bwa Komori azale sange president azali president wa Hedaoula azala Soumani president de Makatiano president actuellement haridi hani kwa mada ya vili 2024 précisément le 14 janvier 2024 batukufu inde mana kanga mina furaha tizaba ngamina furaha ndo Eraisi ndaye azali ya Soumani Komori rambandaye Eraisi ndaye azali ya Soumani Komori rambandaye Eraisi ndaye Tsamba mwana ngamina furaha swafi ngamina furaha hoso kwa leo batukufu ngamina furaha ndo batukufu ona samariganye bane sariganye salama mwana mtukufu Ibrahim Abdulazizi sasono tunjiaban mwana mtukufu le grand patriote demzeye Jamfar Ismail alias Tilaki Hesatsu onobanu nane mwana mtukufu timonobana hanjiaban Muhammad Enzo mwana mtukufu wala mwana mtukufu satimone ndiba msamjia mwana mtukufu nana El Hashrutu Mzer Levier satsono njiaban watukufu mtsanza ndole tsakuyu chatsamba ngamina furaha na tena ngamina furaha hezabira janosu hosu kwa jana harma omji mtukufu salama mwana mtukufu Mondudu ador salama na zondile heza birosu kwa jana harma homji mtukufu dabala hemana mtukufu Tilaki yopara imama yopara nono Madina minchuje bala domjiwa Madina watukufu mtwanza ndole tsakuba tukufu ye message yangu ngamina message mbili na nzonzibe hebanu garjo tenderibere haruma ezabira hosu kwa jana harma omji mtukufu gajwama ni ila kapitali de kapitali ya mtuje ya helebavu la hambuyu garjo vira batukufu mremarke kakweli azalingwa nziwa nwa na Komori mremarke bwa Komori kakweli uwa Komori ngwanza azali ndio mwafake netsi hatu azali ngujodia ya hunda ze voti 2024 narikubaliana lesu alali batukufu narikubaliana ritijabani rambilana na rabo ritijabanu rihadaziha rijabanu ri rambandongozo zonafiki babanu sime silamu simone silamu
ngono on est des musulmans yabori si jomandro do jawanire kansira bandra abo na mnyanya na ramlene za kuliba komori harimo zabiro sukwa jana harimo mji mtukufu wa Mtuje. Mais quelle démonstration azali neserse wafanyo sukwa jana kobobira banu kobobira azali hakaune sakabanu kobobira azali hatowe mafuya hahe jana harimo mji mtukufu wa Mtuje. Ya président wa daula hatoa des muscles za hahe sukwa jana des muscles sukwa jana hakaone sakaya on peut compter sur lui. On est ça, ces muscles sous quoi jana. Mais quelle démonstration. Hein? Plus de 20 000 personnes. Waka harma et mitingo sous quoi jana. Mitsuje. Plus de 20 000 personnes. Salama mwana mtukufu Ilyasa Yusuf Mohamedi. Salama na zundele ngamina furaha manama Ilyasa Yusuf. Ngamina furaha manama Ilyasa Yusuf. Manama Ilyasa Yusuf Mohamedi. Ngamina furaha ndondondo. Ngamina furaha ndondondo. Ngamina furaha. Erai sindaye. Erai sindaye. Erai sindaye. Azali ya sumani. Komori rambandaye. Erai sindaye. Iyo de message jandani batukufu message ya bili ngarjobira haruma salama mwanama mtukufu wangu mtukufu maswaba masuri salama na zundile mwanama mtukufu astiko komoria salama na zundile watukufu message ya bili ngarjobira tena haruma nuanya nasi wa daula ya mabajani izo wanzo wafanya mwensi ya hatu gamjwa ukarango sukwa jana wakahanza rangu jana rangu emitingi ya kabira harima leba vula hambuyu harima kapitali de kapitali nchamba dabale himana mamtukufu mitsudo hamba tilaki Madina Mitsuje wakahanza rangu jana nizuna hamba wandi sota msajaja rangu jana ari wa destabilize yansi ari wa menye magari ya hema dhamana wa hatu ari wondo atemuro Hoseni ari wa bare zerutu izo pia wakanza wazifanye ari rangu jana shangabo junuvo ngabo za nyumeni garjwanje za izo wakanza wafanye shangabo za nyumeni watu alioka mimi negociateur mitsulubamani wa komoroka mimi negociateur mimrwa wa information mimrwa renseignement yabo isa tijua pia gamine compte rendu pia izo watolia waje wafanya mwenzi ya hatu salama mwanamsho wangu Hafsat Hussein Mohamed mwanamsho wangu Hafsat Hussein Mohamed ngamina furaha zabrosu kwa jana harimo mji mtukufu wa Mitsuje mwanamsho wangu Hafsat Hussein Mohamed ngamina furaha salama mwanamtukufu Papa Rufaida salama na zondile ngono tizamba ngabo du nouveau rijaribire uwanyana sizinu watwalia shangu ngundo zirenda kabanu oko nafanya ndongoyo ukabanu numnyanya nezina zirende kabanu numnyanya kwa nasubuti wafanya mna hila woyi kwa nasubuti nezina zirende barangu jana alhamdulillah zendongo zibiri nayi harimo leba fula hambuyu alhamdulillah karjesha wandu wana karjesha wandu watabaya karjesha rutu zamenyewa karjesha mrio lwaya alhamdulillah zibirinu nezina jele kabanunu utizamba unumnyanya izo wambao batukufu ntsonza ndole tsakubu banga mina furaha hakuyu ngamina furaha erai sindoyi azali ya sumani komori rambandaye erai sindoyi azali ya sumani komori rambandaye erai sindoyi azali ya sumani komori rambandaye erai sindoyi watukufu salama mwanama mtukufu Hashim nzaza hangu Hadija Gisa sonoson jabanu mwanama mtukufu Janfar Sule esa sonoson jabanu mwanama mtukufu nzaza hangu mtukufu Hanifa Episetu esa sonom jabanu esa mjia watukufu mtsanza ndole tsakoti zamba ngamina furaha mimi negociateur sasi esariganye mimi nsulinda ata le 14 mimi nsulinda ata le 14 janvier ye combine sariganye azale sange president ezabira jana bwa Komori
ye gwadzima azali halekeza zenzia ye narambe ye gwadzima azali halekeza l'hôpitali narambe ye gwadzima azali haonesa à l'Union africaine narambe ye gwadzima marahaba monsieur le président Azali al-imam Azali garsamba unro garsamba batukufu garsamba tellement bakoma ngamina furaha ngantsokso mahaba ngamina furaha hakuyu hatantsatso biha ye salamu anjabe he salamu abongane mswamihini batukufu he furaha bwe loyinji he furaha bwe loyinji ngamina furaha so afinondondro donc abongane mnikoni hamada ya bili batukufu hojilifu hanyu bakomori heni mwana mkomori obana junrao obana junrao Mwenyezi Mungu yamnike rehema njema yamnike réussite njema yamnike maisha mema yamnike surtout ye santé insha Allahu heze baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika watukufu. Mais quelle démonstration zavira sukwa jana haramwa mji mtukufu amituje. Mais quelle démonstration bakomori na ramdeneza kweli ezila sihamba mimi négociateur ranguna nisa za réseaux sociaux zinu hango jamba précisément ranguna nisa politique ya Komori rangu 2019 njaparo na bunjilio la mbru politicien yafanya bwabwa la bunjilio hamande zavira jana harimo mji mtukufu amtuje minja poroziona hata 2019 ye president wa hedaula azalaba akafanya mabunjilio yabo akafanya lebavula hambuyo mituje yabo akafanya ta moroni hata yaka vala jao yaenda ta yenda terma sheswa shanzuani yakafanya hiyo nana sheswa shamali akafanya hiyo njao na bunjilio kuyu hamade la jana c'est la première fois na ramleza kweli. Mais quelle démonstration Azali afanya mais quelle démonstration bakomara Azali afanya misolo rejele so alala hangu ezilanga jukamba Azali katwanziwa wanyana so haidole mabajani les activistes mlo hunu mizose papa ngamjo kamba bala Azali katwanziwa mingani mlondoni mhelewo ngani mlindoni mhele umwambeza kweli ebala mwambeza kweli kabaka wandu wenje ndamila Azali salama mwana mtukufu Raji Suleimana na mjuhe mwambeza kweli salama mwana mtukufu Mamad Marsa salama na zonele na mjuhanya nasi wa hedi dawla mabajani activiste nani ma politicien na mjuhe mwambeza kweli mratsa benrabu uwandu wa kenda vala walandu wa handwa hengazija walandu andu wanzuani walandu andu wa mwali nana wandu wala harumashe swa shamaore wakabala letsile bavula hambu bahi wala ula tudom jimtukufu wa mituje bahi no watukufu nga mjowo kaya harimwema bavu ya ngazija njaju amba lebavu ya mahamene mbankuyu njaju amba lebavu la hembajini de mabavu ya lohule na mituje bahi wandu wakahuja ngabo sutundele bavula hangulia mahame ngabo wandu waja mitsami huli kwa jaka parisa zenziazi baziwa kwa jaka emagarika jaka hina kajaka unda place ya vire yende haribali bunchili wandu wakafsi habo ntsandu wakenda hemindu rangu mitsami huli mjini hata uende mtuje hemindu dabona mwoneka koli bakatengo sukwa jana baka tengo safi yabona mjwe katina ngabo wandu watsuwa hiwa henda rimali bunjiliyo yabona mjwe sina bakomori kangabo wandu wabakomi jini hao heyabo watu nde nafasi parce que wakanza wende shako jonde nafasi wa henda yabona rukubaliana kakweli Azali ngwanziwa nuwa na Komori ngono ndrongonda ruba tukufu mimi negociatori ndrongonda na remarque na observe Azali kwa jana hakanza yonese premièrement hakanza yonese ukaya ye ngwanziwa nuwa na Komori kwano hakanza yonese kaya ngwanziwa nuwa na Komori c'est l'un des objectifs ya jana hakanza yonese kwano Azali hakanza yonese hakanza yanike message fort harma l'opposition wanyana si l'opposition il a message akanika uwandu ho l'opposition ukaya mimi mida imam wa hensin mimi uwakomori ngwana nzao akanza yaonese ses muscles Azali ukaya uwakomori ngwana nzao il a nefasira bala bwakomori il a message akanika l'opposition mi shayo tizamba zenezo observations hangu hakanza yonese l'opposition kamimi mide mze wa hensinu mide lo mwafaka nensinu
azali akanza yonese surtout tsena bwa Komori au niveau international ukaya au niveau international l'Union africaine, l'Union européenne, hein? Les grandes puissances, les Américains, la Chine, le Japon. Gajamba harme dunia kamili azali hakanza ya unese dunia ukaya o wa Komori ngwana nzao. Le facile bala nazila c'est très important. Le bunjulo la fanya janarmo mtukufa mitsuje nana les images zarengwa nana les messages zafanyiwa nana mafoto yarengewa, c'est très important au niveau international. Et au niveau international wawone ka vala yensila ngabo amani valensila et président Azala Soumani ngwanziwa na tsena ngwanziono wa Komori. Ça c'est très important. C'est très important et le bunjulo li la au niveau international. Voilà. Parce que au niveau international, il y a remarqué qu'à Azalingwan zonen sila. Il y a remarqué surtout kaya ngabo amani harman sila. Owanru wabehoze barua hunu lahe, wabehoze barua hunu kederse, uka azali dictateur, azali harmantia hatu ngabo dictature, harmantia hatu wanru watsungo hulana, harmantia hatu ngabo déstabilisation. Yeza janaji zila zika jezo justifio kaya ngamba bonrabo nyiwana afiki nyondwa hedole mabajani na tena nywana afiki nyondwa ndabo. Parce que la communauté internationale ça ngwa unawe zimajizila ngwa unawe dunia ila ngwamba wa bananu ngwa bonrabo ni president Azali ali imam Azali banwanziwa wana Komori ngwa manzao. Eh oui, c'est très important. C'est l'un, ils ont des observations c'est l'un des points forts zakaune squadjano ka azala kanzoni sedunia kamili kwa ngwanzioni ne ngwanziwa ni wana Komori azali hakanzabe he message fort harma l'opposition kaya minga mi pré wa Komori mbango ananzao nganjo vote wa 2024 azala kanzoni c'est l'opposition kaya banu kobobira ine fasira bala batukufu bwana ye president wa heda ula kanze onese o wa Komori ukaya yensini atu sonsipia gani mshukurioni bwa Komori yabu mwanika chance ya satena he yabu mwawona ze stahidi nafanya armentsino ze projet natia armentsino ze projet na zandi sarmentsino ze projet Josepha armentsino wa Komori welewa wa Komori wajua Siti Malaba soit Komori Siti Malaba kareti dans les années passées banaba sarinjankili kareti mabeti soit Komori ngasina ankili ngasina hitwa rinuko ankili rinuko machodo na tena kareti hale dans les années 60 70 80 et ça ma politicien wa dojabano werambandrabo izozifu hapa sa mwana Mkomori yeshia suala yeshia projet yeshia ndongoyo ngondo hakanti hafikiri hatundu hajua haverifie hatsaha hajua ezinkola uzindrabo yende mana nanzona be wanyana sarmali swale wanyana swede mabajunukaya warenti zendrabo zinjwa lonizo Bueno. Donc azali ngandrejei azali hakanza yonese akanza be message fort harma l'opposition ka yende mzeye ukabanu ko bobira azali tizamba mimi négociateur mimi négociateur ngansona mesange président et sange président Ali Imam Azali président de l'Union africaine et sange président vanu yegwange jukanzima yegwa banga tujo kanzima ba kabana ka deuxième tour yezira joka zabira jana mitsuje. Mais quelle démonstration gadine jitsena tizamba o wanru wala le bavu la hemba jini o wanru hale bavu ya mamine mbanku njajo hamba hata le bavu la bambao gawe magari ya dohima yakado hima mtukufu wa selea ya bambao e magara kado hima ya kaja kaenda tumtujisa kaja ka place e magari ya tsoba ya zenzi yapi
wandraka usiharangu seleya ya bambao wandrande hemidu hata mitsuje yabona mjoka kweli ezabiro kwa jana kweli ça restera dans l'histoire, ça restera dans les annales comoriennes ya hensi ya hatu ezabiro kwa jana. Mais quelle démonstration, hein? Mais quelle démonstration. Ganshukurio o wanama watukufuka wanama rula haramazi bwana zinu kabane bwana inu sariganye narkefier ni bwana tuyino manama mtukufu Hamad Mbaye, manama mtukufu Idrissa Musa, manama mtukufu Jamfar Ismail alias Tilachi, manama mtukufu Shaheri, mzaza hangu mtukufu Minatu Saini, mzaza hangu mtukufu Hanifa, et puis c'est tout, hein? Et manama mtukufu manama mtukufu Nadhama Mhoma Mboshezi udungwanziha Nadhama Mhoma Mboshezi bwana ijo kirika sidwa za wasaya salama mwana mtukufu Raji Sulami ijo kiri shanga ni mshukurioni na rikefiero kai komba yinu esariganye yekomba yinu esariganye wanama watukufu na rikefieri na mimi gansa hoye dawla Komori sidwaza president wa RDDC Fakih Mradabi, president wa RDDC Fakih Mradabi nana kemsa manama mtukufu Hussein Saidi salamana zondele, merci beaucoup. Kemsa nane president wa RDDC Fakih Mradabi o wanduanu na wakazwa midai gampare daula wanduanu wakazwa midai vraiment baske wafanya hazi wanduanu wafanya hazi ngwafanywa hazi mitsudo hambaka vanu haruma komba haruma des élections, hein? Haruma mashindano bahe communication yinu inugyo très important. Et communication yinu très important. Bana basanduka tuimawa wana habuduki abasa wanduka tuimawa na hankode abasanduka wana haruma communication donc wanduna vubaba wanafanya communication, hein? Wabirila wa president wa hedaula wambao ze projeza president wa hedaula yabonga ni washukurio na minga ni paro ye daula ya Komori ngani paro al-Imam Azali o wanruanu wakazwa midai vraiment parce que wafanya hazi ngwafanyo hazi swafi. Imagine wajuhe wajuhala tu wakati wa hao wajuhe wala tizemaliza hao wajuhe wala tizefamiza hao wajuhe wala tizemvuza hao na mtona mimi negociateur mimi ngami parke ban hunu parke hunu lio hunu hola ondo hangu mifanya 40 minutes babo mitolo hangu tijaba tifanya message parce que o hangu tizama mikanza ndorongo da honi mikanza o malani oshitsena boka bana banu njoka libro mikanza ndorongo hana fasi nambizo izo nanzo na ambe ni rongowe hajiku kananzo shahundu hokanjo na nafasi hunu banu donc mifanya 40 minutes ojabana de Paris 18e huja hunu 40 minutes yabona mjokaya bizuna hamba yabosina mamichi yabuchukira Hamad Mbaye ngufanya para ymalendo afanya message ngondo hule mwana matila kingondo hule tila kibwa mnyao mwana mtukufu hata yenda honze yefanya besebala 30 minutes hende honze tilaki manama Idrissa Ba ngurongole garla hapa sharmale gari hende mala hule heda fanya message manama kemse besebala type yenda honze bahe yabona kubaliana ka wanyanyasi wanu watowao ye communication yinu ngani watoso na minga nwaferesheo nwareje itseno kaya riganye komba yinu ngani mfeliciteni tizamba ye dawla Komori na mfelicito wanyanyasi wanu na mwafelicite vraiment parce que ye komba ni sariganye ye komba yinu sariganye yesariganye ngano ngani shukuri yote na batukufu ye dawla ya Komori president de l'Union africaine al-Imam Azali ngani mshukuri yo makati yanu ezitahidi afanyao non seulement harmenti hatu shane nani izo yafanya ya ambao harmeni mabunchilio ya ze meeting zin uke president wa dawla katu heni sarangu wao gutwa insiste ukaya ensi yinu narkarma amani wananasi wahe l'opposition narkarma amani zefotizinu nazibira harma amani
ye president wa heda wale nisangu choshemeza lesu ala hilo ngani shukuri president wa heda ula tizamba ngani shukuriyo imadhamana wa hensi ya hatu ngani shukuriyo ye directeur wa he campagne demzei delo ne colonne vertébrale delo ne colonne vertébrale hein Humedi Msedie ngani mshukuriyo ministre de l'agriculture de la pêche et porte-parole du gouvernement ngani mshukuriyo hein ngani shukuriyo surtout sena ngani shukuriyo o wanyanasi waka organize ye meetingi osuka jana harimo mji mtukufu Mituje duandu waka haleziri duandu waka udekore duandu waka duandu waka ulekeza ye meeting osuka jana ngari mshukuriyo woni vraiment un grand bravo ils ont mafanya osuka jana non un grand bravo ngani shukuriyo tena de hifadhi hensi ya hatu très important de hifadhi bueno duandu wakasekurize le bavu la hambuyu wakasekurize do mji mtukufu wa Mituje vatike hila vatike baya vatikandrajo wana vatikandrajo wajotsinzana nganshukuriyo wandu wakafanya security ngano nganshukuriyo tikanzani bire mbabi haruma o wandu waka organize ye meeting osuka jana batukufu ngani biro mbabi watukufu ngani biro mbabi harimo wanyanasi wa heda wale mabajani ngani biro mbabi watukufu sabanga mina furahando ndondo ngami Eraisi ndaye azali ya sumani komori rambandaye eraisi ndohi azali ya sumani komori rambandaye Eraisi ndohi azali ya sumani komori rambandaye ramba azali wedelo mafakanisi hatu president wa heda ula tazamba usukwa jana hazamba surtout de lejimbo la heziwa la president wa heda ula waka azali yendelo mafakanisi del jimbo la hezwani na samra azali yendolo mwafaka nensinu kobobira bano les interviews afanya yabo interview yafanya suka jana Msedie interview yafanya jana ni porte parole haujamba l'un des grands conseillers wa Beti Salama mtukufu Hamed Ismaila wazamba ndori hapo kaya narinike njajo abongabo asasi na warongo bala narinike azali chance na dirimnike ya dungiaze ye continuité banu hanti de continuité banu hanti izo ndizo mana wakomoru owenji wakahenda ukaya ngaruniko encore une deuxième mandat monsieur le président Azali vanu wakaza uruendele tena udungiye ze projet waze hanti udungiye ze projet wazifanya opozo amatsowa hao ze projet zonao ngarunika une deuxième mandat parce que wede mrulo mwafaka nitsi monsieur le président Azali dawe wede mrulo mwafaka nitsi bwana ngaribira batukufu harimo wanyanasi wa heda ula mabajani batukufu wandu wanu tizambara ngujana wakahanza arira ngujana wandisota msaja jarmwensi ya hatu mwishie mwanama mtukufu hamadambaye nane mwana mtukufu kemse wazamba arimaze message za hawo sukwa jana salama mwana mtukufu PDG Salimu wazamba nro uka l'opposition na bukwa jamarabo izo des akoli mwanama mtukufu hamadamba ikajamana hata ni message yoto sukwa jana uka wanyanasi wa heda la mabajani watwalia ukangwa nzo rangu ye mitingi harimo mji mtukufu Mitije tidua zanja remercier mji mtukufu Mitije tellement mina furaha kuwa kunga ganso nsidua za tizamba nja remercier mji mtukufu wa Mitije kwangarjo mji mtukufu wa Mitije mji mtukufu mji wa Kansi mji wa malezi baroha wanazioni wenji wasoma baroha de grands imams mafundi mahuyu balo wanazioni wasoma balo de mafonctionnaires
un grand bravo mji mtukufu wa Mitsuje, mji wa demokrasi. Ngono ula mji wa demokrasi dabale mwana matilaki ya hupara do mji wa Medina do mji wa Medina, mji mtukufu wa Mitsuje. Un grand bravo, ngari mshikuri ya woni. Tizamba ngarudungi ya wanya naso edela mabajani tizamba nganrejei. Wamba andokari mwanzo wa destabilize yensi rangu ye mitingi ya Mitsuje. Rangu ya abongo anzao wa bareze rutu. Wado hendari wa menye magari ya hemadhamana ya hatu. Ariwende tena hoseni ndo atemro. Antukanga bo de jeuni wani kwa mapesa esanga mjoka basi mapesa menji komori ngabo de jeuni wani kwa mapesa ngabo ma jeune ata wa parisi wa volovolo wakahula zononde mapuchari ma de jeuni wajoate msajajar mayensi tizamba ikabidi wandi sarango sukwa jana activiste wali haruma zero sociaux hata wazamba banatongwa tsungo jibeni wa wehamba hizo wanzo wafanye yemze wola twanda tse kofia dola twanda tse kofia demze wola ya twanda tse kofia hazamba ma message sukwa juzukaya wa komori na mjomtse monziani avant le 5 hazamba ndo avant le 5 janvier 2024 nam destabiliser yensi nam paralyser yensi salama mzee wangu mtukufu na Swat Taiba mjomba wangu mtukufu nezina jeleka hureje yinro aatu mohishi mwana mtukufu ai mzee wangu mtukufu la waridi mjomba wangu la waridi salama na zundele nezina jeleko bana lungo mnono ngono tizamba hazamba ro avant le 5 garanzo woritowe azali nam destabiliser yensi kana joni chibowa ndwambo zinu bana hunzarioni nemzeo la chanchu kofia nwambie rangu kaya na mjuhamse komori na mjuhemende banunika mjuhamtende mwate zeda muzanyu rangu na mjuhamse komori shamtike hu mdamba mnyanya mkabonga ngamdikte walo komori wajese monziani na mjuhamse komori banyicho dudusa nyicho dudusa donc ngandrejeba komori wazambaro disona babanu ngwanzo destabilize yensi shaizona izo mimi na zone gezebanu izo wahamba tizamba basima pesa menji komori ngabo anazijana mashababi sawa ni kwa mapesa ngabo anazijana mashababi sawa hula zononde bala mapuchari bala volovolo ngono izo waundu atsungo hamba izo waundu atsungo hamba shatizamba nganjo ningezeza saya watukufu nami j'espère nganjoka ngwajo hishia j'espère madwamana wahe hifadhi uka les anciens militaires doivent rengazer retraite ngono les anciens comment s'appelle les anciens militaires JP voilà c'est les anciens JP les anciens militaires wa retraite o wandu wa deja ngo sango ngo prengo okomori o wandu wa hata ngabo lona bunduki ngabo bunduki zilo komori bakomori ngabo bunduki zilo komori zilo yiho donc zanongo izo sawa wa twalia wajate msajajar mwensi ya hatu anizo misi mwambiani kezo izo mambao pia izo mwanzo mfanye ngasungo julwa ngatsido mwambiani tsancho hapa gansi judo mabiani sancho hapana bahingari mabia woni gansi judo mabiani kensi hatu inunsi ya amani hata mono juzi moroni hanimo mjintukufa moroni vaka ye cortege ya he massage wanzo wate amani harma yensi wanzao zevote zinu zibire harma amani wade massage wa hensi halafu nyinyo nywanya natso dela mabajeni ngamjuka nza mjemdevie ngamjuka nza mtoreye massage wa hensi hatu bismillah sha mrina range zedo manazahe hayna mrina range security ya hahe garchido zambaba ne sajo ya bakomori hojili fwanyu bakomori mratsikira hadalwa mratsikiri hapiejewa mratsikiri hapusiwa hedafanya l'inéparable mratsikiri hapusiwa henda fanya hila mrenda tadamu edamu ya hahe na mrante activiste waja watsahunu nano walo komori watende ndo ateze damu za hao
bwa komori ye wa komori hojilifu hanyu ye wa komori si wa komori si damu nzima si mesilamu ngatsikira hadalo mruji hadaya shamka hadaliwa boko mkomori hotukufu hanyu hotukufanyu bwa komori yensi hatu nunsia amani wano yensi hatu nunsia amani ritsikiri jari hadalo ne makriminali yanu esa no makriminali wano ma assassin wano ritsikiri jari hadalo na baki amani harma yensi monondo zabira jala tsamba harma mji mtukufa mituje heli baka amani baka kabja kama problem hata alhamdulillah nga shukuri yao zilandi zora johanza zikaye harma miji ya hatu harma bavu ya hatu zilandi zora nza bwa komori na mtsowa ne heli ndo waka union suka jana harma mji mtukufa mituje heli ndo kampe heli ndo ka tranquille bueno heli ndo ka tranquille Gwano, hata tiona wando hata wakadonika nini hono. Hata wando wakadonika na mabizu. Wakadonika na mabizu jao. Mais c'est ça qu'on veut. On veut la tranquillité. Wando wakeba zima. Bati wakarma amani. Shaye mdungu dewe. Mdungu nzenda fanya kutita zabarindi. Mdungu nja destabiliser yansi zabarindi. Quel est l'intérêt? Wejewe destabiliser yansi. Huende huwa mananyu. Ha? Hondo habango nzo wepreza wa hedaula kelele ntere hundu nongwendi ngano donc ngar zamba ngar tsawe amani harma yensi ngar sinjawo bani ntsajo ha ban ngar tsawe amani ba ho wandro di préparer ukari ho la banu hunda le 5 janvier aringo nzo destabiliser yensi aringo nzo wafanye grand manifestation watowe azali aringo nzo wa destabiliser yensi tizamba ngabo de jeunes wani kwa mapesa ngabo de jeunes wa hula mapuchari ngabo les anciens militaires yosa walona bunduki na bunduki zilo komori tena yizo pia l'opposition wazipanga wazehansi bismillah ngari ndao sha yenye sisi muhimu hatu rulone communication rijardo no mushilizani rijardo alerte wa komori rijardo alerte nyinyi banyu manzo mtenko darma yansi ka ukaya yewe salama mwana mtazangu mtukufu minatu saini gano yenye yansi hatu nunsia amani tizamba kensi hatu ishange keti ya mahale mrie parisi wangu wanzo afanya hila mrie parisi waka hawa mru emruangu tujoluaya e president wa heda ula mitodo zamba hazamba harma message ngasina deux abantu harma sheso shanzuani mitodo hamba njaporo duwaza le fameux message izo azalia hamba njaporo duwaza message be sinde message lo hotsoni hanguha jusqu'à mettre njaporo duwaza message hiyo hazaba ndokaya na mrongozo wana hanyu wandu wala wende wapangaze minizila wende watari mwa marindi nabo wa oma débutant ils ont des présidents bao nabo oma débutant salama mwana mtukufu kiltima ibura salama na zonele wende warenge ma demini watari mwa marindi no kwatu jwa kabala mitsi jodo ijo kiri mimi ni verabale minileti di heshabu ijo kiri vake bal perdu halafabo maudu mrie parisi wakandi atemini inu yende ero ahitswa harengwa afungwa ngamjoju hamwende harumeni jia hanyu mwene mwado para delegation ya Jabeti Salama arinje ni wafunguwe bahi kamrongozo wana hanyu wawotima Afrika wawotima Senegalais wawotima Malien shawa wana wakomori izo ndizo president azaliambao wawana wakomori bahi hena mruna renge sécurité ya hahe hena mruna renge ya sécurité ya hahe bahi ba journaliste ali besala parole ya kavala ya kamentoloje wala Ibrahima journaliste Ibrahima ekawa rumu bahenda wambiye kahewe hena mruna renge sécurité ya hahe yabwe president wa heda ula manakambe heliyo salama mwanamtukufu kiki maweni imane president wa heda ula kambele suala ilo kahena mruna renge sécurité hahi yabo ngujue manambe heliyo kabana basa karti ya mahali yensi change ukale umru jamba ngonza ya tebaya mndunga nzaro hitswa emruoba hena joka kana uheba emruoka na uheba
salama mtukufu Muhammad Madi manama mtukufu Yasin Ibrahim wan emruwa kana uheba bahe bahiyewe ndatsikira hadala bomkomori maudu mdatsi jorenga hafungwa haumru holwaya ndadamba bananga dictature komori azalise dictateur ngabo dictature komori halafu ma criminel walo hunu Faransa waja watsatsaya dem activista wajendo warenge mafoto ha hamade manama salama mantukufu kemse hamamguna mrehem yamleze banu bema Fahadi Mwanze wabezo atajo fariki wende wafanya mafoto ya hai wajwa wandiso afisha hunu Faransa wafanya tiriko zahe tena ze tiriko wandiso zuza abana ngabo wanjwa wahuza tiriko zingi Marseille wazuzu kwa iyonde mba faida wa hunrao isaba jonda mna evenement helin bashaka mruhafu ngwa jobi zarenge tiriko wefanye wadohuza waunde mapesa shawara kwa sina hajana emri hafa isanfish complètement wano kwa sina haja hata donc gandrejeina batukufu gandrejei tena msijojwa mdambo kaya azali dictatori azali ngabo argument satu ngabo dictature msijojwa bamdo junda place de la république garzamba wonroba komori yewe bomkomori fikirie via haho fikirie maisha ya haho salama mna mtukufu le grand patriote Abdou Shami mana mtukufu Jisei Papa Mayid mkomori fikirie maisha ya haho fikirie via haho fikiri ya bolo na famille ngawe na famille ngawe na wanro wazingiza ngawe na wanzani waho ngabo wandoka we uhanza fikirizo sikiru hadalo babanu harimansi boka nkodo boka déstabilisation boka wanru mabavu ya paralyse mrambo kanga bonkodo nganjona wane sha ekomore premier ndai namnambie malava lonkodo namnambie bavu valio kodo yi wandwa wanao valo déstabilisation kabati emanabo bomana mawanzo ujote bayar menti za barindi emanendo no kabati baya kabati problem emanendo yabola dima ngojo yabola dima yabo abu wewe ujichashia baya yabo wewe huja utotson kodo yabo ngejo humia huja utotson kodo ngejo humia wewe bai mkomori utikiru hadalwa arikubaliana kensi atuni ya amani gachigido zamba inunti ya amani ritijari hadalwa ritikiriri hadalwa ngamona we activiste walona wajinona kanga unankili waja watata hunu Faransa ngo hunu bana hunzarione yemze wala chanza ya juse kofia waja watata hunu Faransa watataya halafu ngwa chomba umnyanya wamba wejawe wemu insiteni arimjwe msemonziani hata ma politicien gono hata jana tiono harmesha libro de champ libre de Comores wanrwa mwinyi baraka atatuishia wamba kaulia bokaya wa Komori wa jujwa wa sehonziani gardwa incite wa Komori wa jujwa sehonziani na borangu 2019 sana kamido damino anruano harume dola mabajani salama mwanamtukufu Irshad Ben Issa rangu 2019 ilonde swala ratokani rangu 2019 ka wa Komori na mjemse monziani mide mruna tudo zamba heni saya hata tido vakijaishi hata tido renga ndongoza miri tidoranga mirine jitia na kafu hata kafu tidwa jitia kawa Komori na mjipsa mwenziani na mparalize yansi na mparalize mabavu izori zambarangu 2019 hata jusqu'aujourd'hui halafunga mfikiru kabo leo wa Komori na juka jwa senziani leo ya yensi abasa balo amani yensi azali abasa yeta yejusa obahanu sambi na ikilidalimu wayehansi watoka wesisingamani azali yejusa basa wa Komori wa unaoka azali kufanya pressure mensini wa Komori na juka jwa basa mwenziani gamjoji hadaya shaka kamna hado wa Komori gamjo hadaya zina fusia za hanyu shaka kamna hado wa Komori gamjo karma zemezia mdambo mnyanya shaka mna hado wa Komori yomba vyonga ngami confiant ukawa wa Komori ngwa unankili wa Komori ngwa jwa wafanyao kwa na ukiri wa hadalwa ngono kwa na ukiri wa hadalwa donc watukufu ngarika zobanu tizamba ngamina furaha rondo ngamina furaha
na tsananga mina furaha katika zovan eraisi ndaye azali ya sumani komori rambandaye eraisi ndoi azali ya sumani ngamina furaha tizamba. Un grand bravo zabiro sukwa jana harimo mji mtukufu wa Medina, do mji mtukufu wa Medina Mitsuje. Un grand bravo ngari shukuri yao ngari shukuri yao mji mtukufu wa Mitsuje, ngari shukuri yao le bavula hambuyu, ngari shukuri yao madhamana nti hatu, ngari mshukuranyu wa Komoro hojilifu hanyu ya mwenda hawinji mahenda hawinji sukwa jana harimo le bavula hambuyu. Un grand bravo ye parti présidentiel, un grand bravo ye parti ya SRC. Ils ont fait ce quoi jana. Vraiment, quelle démonstration. Bueno, zilati zamba ila heni manam komori yaona itokabidi yambo itokabidi yambo kavan kweli azali ngujo votiwa 2024. Vanu kweli kabati bobira. Vanu kweli kabati bobira. Salama mtukufu rimka bebe rimka. Kabati bobira. Bueno, ilende fasira bala. Tizamba azali akanza ya unese ses muscles sukwa jana. Azala kaunesa ses muscles sukwa jana. Il a message ya kaune ya kahaba l'opposition kamide mimi lo mafaka netsino. Mnezi Mungu hamtukuza. Mnezi Mungu hambandaye. Yabondaye. Batukufu katika zovanizo za habari. Merci beaucoup. Vive les Comores, vive les 4 îles, vive la République islamique des Comores, vive le pays de la lune. Vive le pays des îles du parfum et vive le président Al-Imam Azali, président en exercice de l'Union africaine. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.